Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas berkat penyertaan Tuhan di hidup kami hingga kami ada hingga saat ini ya Bapa. Bapa, sekarang kami mau membaca firman-Mu dari kitab Bilangan 16. Ajarlah kami agar kami mengerti firman-Mu dan ajarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu saja ya Bapa. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami datang kepadamu. Amin. Pemberontakan Korah, Datan, Ras Abiram. Korah anak Isar ibas kalak Lewi terpuk Kohat nari berontak ngelawan Musa ikut pe ras ia telu kalak ibas suku Ruben nari Eme Datan ras Abiram anak Eliab ras On anak Pelet ras Bagepe 250 kalak Israel si Dekban pemimpin si terberita si ipilih perpulungan pulung ia krina ilebe-lebe Musa ras Harun jenari nina enggo lebih sa perbahanan doe krina anggota perpulungan enda Tuhan empuna janah Tuhan rembak ras kita krina engkai dage o Musa maka ipeganjang kendu manbandu ibabo perpulungan Tuhan tupung ibegi Musa enda minter idapes kena bana kutanah jenari ertoto ia kenca bage nina man Korah ras krina pengikutna pagi-pagi pagi ituduhkan Tuhan manbanta isekin si kerajanganna kalak si kerajanganna entah pe kalak si enggo ipilihna ipelepasna deheri ia ibas batar-batar pagi-pagi kam ras krina pengikutndu muat talam ingan api tamakan rara arang ras rempah-rempah si merim ije jenari baba ku batar-batar kenca bage si idah me ise ibas kita si enggo ipilih Tuhan kam nge o kalak Lewi si enggo lebih sa perbahanan do tole nina Musa man Korah begikenlah o kalak Lewi akap ndukin soal kiti adikam enggo ipeserap di bata bangsa Israel ibas krina perpulungan enari gelah banci ideherindu ia dalankan tugas ndu ibas kemah Tuhan janah mereken penampat man perpulungan guna pekena kenasa enggo ibre kena man bandu resman kalak Lewi si debanna kehormatan si enda janah genduari atendu icuba kenduka muat dahin keimaman adi jungut-jungut kam man Harun si tuhuna nandangi Tuhan ngekam ras pengikut-pengikut ndu berontak kenca bage isuruh Musa gelah Datan ras Abiram reh dah ia tapi nina duana la kaminggit reh lakin enggo cukup maka enggo ibabandu kami darat ibas tanah Mesir si mehumur enari gelah munuh kami ibas tanah mesawang enda engkai maka ibahandu dirindu jadi tuan kami seh asal genduari langa kami ibabandu ku negeri si mehumur entah pe mereken juma ras kebun anggur man kami genduari icuba kendu nipu kami la kami gitrah merawakal ate Musa jenari nina man Tuhan ula alokan persembahan kaipe si ibaba kala enda kaipe langalit kubahan salah man badak rina kadena pe langa bolit kupindo kaladena pelang jenari nina Musa man Korah pagi kamras pengikutndu si 250 kalak labanci lareh ku kemah perjumpaan Harun PIJ sekala-sekala kam muat talam ingan api tamakan rempah-rempah si merim ije jenari persembahkanlah ibabo batar-batar maka sekala-sekala muat talam ingan api itamakenna ras arang si merara denga rempah-rempah si merim ije jenari tedis ia ibas dalan bengket kubas kemah bage pe Musa ras Harun kenca bage ipupulung Korah krina perpulungan jenari tedis ia krina petala-tala ras Musa bage pe Harun ibas dalan bengket kubas kemah sinarsal Tuhan rempet tridah man perpulungan krina janah nina Tuhan man Musa ras Harun surutlah kam ibas kala enari krina gelah ku kernepken ia minter tapi Musa ras Harun minter mungku ersembah ayo naseh ku tanah janah nina o di bata kam kap sumbul krina kegeluhan adis kala jelma ardosa krina kin itembehindu perpulungan nina Tuhan man Musa suruhlah jelma sinterem nadingken kemah Korah Datan ras Abiram kenca bage Musa itemani pemimpin-pemimpin Israel lawas jumpai Datan ras Abiram ikatakenna man bangsa krina nina ula kam tedis deherken kemah kalak si jahat janah ula dadapndu kai pe si kerajanganna adi ideherindu kampe ikernepken ras ia arkite-kiteken krina dosana maka miser ia krina nadingken kemah Korah Datan ras Abiram Datan ras Abiram enggondarat jenari tedis ia ilebe-lebe pintun kemahna ikut pendeharana ras anak-anakna
Ikatakan Musa man bangsa nina, gelah itahdu maka Tuhan nge si enggo nuruh aku erbahan si enda krina, janah labo erkite-kiteken bekasku milih maka kulakokan. Adi kala enda karimate bagi biasa, alu lalit ukumen ibas di bata nari, tandana maka la Tuhan nuruh aku. Tapi adi Tuhan erbahan sila enggo pernah ibegi, janah tanah erbelah, jenari itelena ia raskrina si kerajanganna. Seh maka ia laus kempak doni kematen alu geluh-geluhan, ije maka itahdu kala enda enggo nulak Tuhan. Kenca Musa dung rana minter erbelah dengan talang tanah si idedeh datan ras Abiram. Jenari itelena ia krina ras keluargana, bagepe krina pengikut Korah rikut ras ertana. Maka nusur ia krina ku teruh geluh-geluhan, kubas doni kematen rikut ras krina erta-ertana. Tanah tertutup mulihkan ibabona, masap ia krina. Krina kala Israel silit ibas ingan lompatan tupung ibegina sora kala ndain terku. Serko ia krina nina. Kiamkan, itelan tanah enda kaki takari. Kenca bage ipesusur Tuhan api sigara, sehkeri ipanganina si 250 kala, simpersembahkan rempah-rempah si merimdai. Talam ingan api, kenca bage nina Tuhan man Musa. Suruh Eliasar anak Imam Harun mindahkan talam-talam tembaga ingan api ibas mait kala si enggo meseng nari. Jenari amburkanlah arang silit ibas talam-talam ingan api ku ingan si Deban. Sabab talam-talam ingan api badia kap. Si krina jadi badia arkite-kiteken enggo ipersembahkan ilebe-lebe batar-batar Tuhan. Maka buatlah talam-talam kala si enggo ibunuh arkite-kiteken dosana Tepa seh menipes, jenari bahanlah jadi tutup batar-batar Si enda ibahan gelah jadi sada pertengat man bangsa Israel. Ibuat Imam Eliasar talam-talam ingan api jenari isruhna gelah itepa seh menipes guna ibahan jadi lapis batar-batar. Enda jadi sada pertengat man bangsa Israel maka ICP sila kesusuran Harun la banci roh ku batar-batar nutung rempah-rempah si merim man Tuhan. Adi bage ibahanna la banci la ia ikernepkan bagi Korah ras pengikut-pengikutna. Krina enda ibahan suwe rasi enggo iperintahkan Tuhan man Eliasar arah Musa. Harun nampati bangsa Israel. Pepagina krina perpulungan jungut-jungut man Musa ras Harun nina. Enggo ibunuhdu piga-piga kala bangsa Tuhan. Kenca enggo pulung ia krina nahkan keberatanna man Musa ras Harun. Itulih kena kempak kemah perjumpaan. Jenari idahna maka embun nutupisa janah sinalsal Tuhan bincar. Berkat minter Musa ras Harun jenari tedis ia ilebe-lebe kemah Nina Tuhan man Musa. Surutlah kam ibas kala enda nari. Gelah kukernepkan ia minter krina ijenda. Mungku ia duana ayo nasah ku tanah. Jenari nina Musa man Harun. Buatlah talamdu. Tamakan arang si merara ibas batar-batar nari ije. Kenca bage tamakan rempah-rempah si merim ibabo arang Kenca bage pedaskan baba ku jelma sinterem. Bahan acara pembersihan man bana. To pedaskan, enggo mulai gara rawa Tuhan janah penakit enggo mulai engkenain terem jelma. Binter laus Harun ibuat talam ingan api. Jenari kiam ia ku tengah-tengah jelma sinterem sisangana pulung Kenca idahna maka penakit enggo mulai engkenai kala Israel. Itama kena rempah-rempah si merim ibabo arang jenari ibahanna acara pembersihan man bangsa Arkiteken si enda ngadi minter penakit dai. Harun tridah sangana tedis kelang-kelang kala si inggo mate rasing geluh denga. Tremna si mate lid 14.700 kala langa ikira kala si mate ibas pemberontakan Korah. Kenca penakit enggo ngadi muli Harun dahi Musa ibas dalan bengket kubas kemah Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu. Amin.